What do free the ato Adom TV Badwam Nkuranhyensem way ne fa we Nkuranhyensem and our somfo Apostle Dr. Anita Kutego me debra wo enye nhirama Adom no mo o monte so nyo broko na suto pa entongu obrabo so adwuma so aware so na obibia so na me nhira wate ade ba ko so a edini panya ya eche ni pa brabo bebe abrabo ko duro Bite sika osehwa wo de unim sika ye moja mpa. In fact, majority of us are controlled by money, but don't allow money to control you. Eno chese sika nye, eno chese sika eye bonsam. Unim se abrabo aye bui ebi abeyo bia nyina so eye sika entunye sika eye. But what I'm saying that don't allow your decisions to be controlled by money. Sika ye. Sika edimu ebuane mebebre. But don't allow your decisions to be controlled by money. If you are choosing to do something only on the factor that you are going to get money, you just made the wrong mistake. So person oshe bibiase. Na wadwen se me koya pesika obua wonye yeda ukoyo apenimdie ukoye amobi ho atono ukoye amobi abrabo adimu asafata wahunu se phones are ye use ni ade obi anye so pesika o oye ne sesebe ye na montin so betimi akasa ohwehunu se phones are wo fie ne ye friend landline untimi fa kosi krum entini timo po eni se wo ye phone na nipa wona monte so ebe kasa oye ye na sika ne ba akire o itimo po anya se me kope sika o ma sika di o kan a o da ne kronfo o ma sika di o kan a o nya de ma hu ntwa o ma sika di o kan a o nya de ma nsɛmfata demom o ye ade a so nipa ni o ye ade a mama mfa so abra nipa so a sika no ebedi akire. When you follow your heart, when you follow your intention to serve others, to give your best to others, you make the money. So dia koma pechi. So di opepechi se me kwa kosom. Na ma de safata ma foforo a obeye. Ye memu ha. Dodo na na wo ye bibi opesika. Ye ntua meka. Na no obi wo se me ka kire o. Ene me ka ma bakwase me a kire o. Tamu a me ba Adom FM. E wo tema no. Na me drabu finkra ha ekotema me nda bia na me se wo kwada bia ekoye program ka prayer mfa mame na so na me de se me kasa ahye nkrofo nkran enti ma hwe sika me nya na Adom na me hwe se me ko hye nkrofo nkran me koya ko simra me be Adom live worship na me de eye me nyankopon enne se be ye bo Adom din a me din bata ho ye wa mi fa Adom ho a betimi aka se ebeye enso enya me ya na se me de me pe pa na ba Adom ma me nka ba kwa se me so nchira o se me Adom TV na me shase wo TV station me fan TV Africa emra me admo TV Africa no for 3 years na ye ntua me kakapre me kokko transe na papa na matutu me ntuma me ntuma so na me de ko na ma be kasa sa hye nkuran me se da ye tua me ka no ma menkyere o ye ma mo se Ghana sika 500 Ghana cedis meni ji so ye me ma me and then krofo na ma me sika o na ma metias no wi esan se dia me kan ne se obi ba TV so be ya advert 1 minute per gini sika me dem tra TV so e kasa 30 minutes enyi me sika enti e ma ho sepe se me ye dwumadie no na me ye ya ma so abanfoso e akwana asaso ama me wa hono abrabo a ye boyi se me disika chi a na nkofo no ntua meka na me nkobio dabi me bibia I look at the benefit to others more than what I'll get enye sika no sika de menya na nso meja ho akọ se me tuwe me de sika pimpim ekosi me dan mu na me wu a de be yan se de beto adaka ma me de aka nyina me ma ne me nanom ne bedie na se akwa we po sika gu o sika de ye na nso sika de ukan a e ma ye sisifo sika de ye
sika di ukan ya ma oye timodini sika de ye na sika de di ukan ya e ma oye kronfo e dede ni ma opepa eni ukan ma wosompa eni ukan metimopo eni ukan say mesom nipa na mfaso aba me so. Every time when you follow your passions and give your best out of your own soul, money will come anyway. Sika ebeba. All you have to do is to identify a problem that people are facing and create a solution for them. Definitely, you make your profit. Challenge your life to live a better life. Challenge your life to be free from everything. Challenge your life to make other lives better. Catch on say, baby, I'm obiano. Me de sefata am obi ho atono. E de na to see my brabom. De na to see madwumam. E de na to see obi abrabom. E de na betimi ayo na e de mfaso de aba. Why shouldn't I do it if I can do it? Why? Ada na mitimi nyo. Omra betimi ayo. Yes, ada minye because sikanim. Entua meka yie. Hwe. Se wodi sika chi na wanya sika ma wani ha. Na mo popepa achi di opepa chi a wo show hu kran e de sefata. Baby anyo sa o. Baby anyo wate. Nanso ye opepa. Enegye na ho hye so pa ene e de eyo. Na no ma me bi frɛ me a ni teku se wote asempa e kasa o Adom TV we dey abombosia be 40,000 am so wanya. Uka se sika ntam ye adwumadi a me ye sika nti aye dimpa aye se obi ho beto no aye se me hye obi nkran e na me ye da me ye sika ne ba megye mesom na sika ne wona mmerɛ beba sika ne wona kwan be fa so aba esa da me ye nti me masika eni me kan minia. Find your freedom and live your life to the fullest. Find your freedom and live your life according to your passion. Dia wo ye ne ma wani nso ne mo ani nyi wo de ntia bebre ntimi nya adwuma ne se adwuma o ye ne kwan ne nyi ho adwuma o ye ne mfini mu obi ye doctor no akoye bie obi ye nurse no akoye bie obi ye journalist no akoye journalism obi ye Adom no nso me Adom dibi enti se o ye kakra ne sika na ma me ma bre me nya hwe se ofi o pepem no odam na o ya emfa ho ensuo kura benom na wayo na watra machine achi se daache hene na kura camera ese Thomas na kura mic ese Frank na de sha manfo asum na wo ye wadwuma emfa ho de ma wo dan kwamba emfa so ebebo abrabo so wate wo so wani bagye enti enta sikachi eni sikachi bebrebe wudi sikachi bebrebe a eda no musuo di opepachi di osumpachi na dia brabo a wankasa obefiri wo pemu asum obi na wode abedware wo e ba na sha sika abedware wo wa hono abrabo a yebu ye woni a pesika na woni a pa wosumpa ma men kire o se woni adi sika chie no wode atimode ene nsem fata na de pesika woni a ope nyoma ebebo obi no wode adwumaden tuwache wopepa na wosumpa ene e dia won ye na se de te bia o ba beto woni akopesika no asan won ho ka che won se meto woni akopesika asan won ho na se me de opepa timpo papa adwumaden na wosumpa ebesum me ho ene nkrofo aka mepe de atosin obi nipa baba mu na meye aboa wom onyame enhyira wo onyame nkura wo onyame nya o mama esanse wo yo mama wo do TV to Adom TV mama me na daache hene ase me producer ba kope na me na Thomas so ase me cameraman ba ko me na Frank me sound engineer ba ko me na MCR lighting fo ase wa onyame rehwe me so no wo ne onyame entina